Zonke ndiyakholelwa kule nto esho ilizwi lenkosi ethi ndiqolele the past, the present and the future since. Amen. Ndiyakholwa ke kule nto ethi umoya ongcwele wehla emva kwe-10th day yenyukile uJesu wehla wazohlala phakathi kwethu uyohamba xana libandla lithathwa. Amen. Ndiyakholelwa ekutheni ndingangaphumi lapha enkonzweni namhlanje. This is the rapture day. Amen. This is the rapture hour. Amen. Ndiyakholelwa kulo nto ethi ndilinde xa kuvula ucwambu kuthiwe come up here. Ndilinde ukunyuka. Amen. Andilindanga kwehla, ndilinde ukunyuka. Amen. Ndiyambulela kakhulu kuKristu Yesu oyencedayo impilo yami kakhulu. Ndibulela nale nto ethi sakwambulekelwa igrace, safunda nokwazi ukuthi we don't confess izinto ezinegative over our lives. Noba ndihlabela le ngoma sasesidlule sithi olwabantu luncane luncane Siyabi ngoba xa sithi luncane luncane lutsho lube luncane nyhani. Amen. Sibonga lukaJesu olungako olungaka olenza ukuthi nelethu libe ngaka. Amen. Amen. Kakhulu uThixo bathandekayo. Akupheli ukumbonga uThixo. Amen. Ngenxa yemisebenzi emihle asenzele yona. Ndicela nje ngofutshane sifunde kuHebrews chapter 5 sofunde verse 5 to 9. Amen. Hebrews chapter 6 verse 5 to 9. Ngicela ungalifundela nokufundela nge-P version. Ngizafunda ngeSixhosa mina. Amen. Chapter 6 from verse 5. Sorry, chapter 5. Sorry, chapter 5 from verse 9. Yeah, from verse 7 to 9. I'm sorry for that. Ngenkathi uJesu esemhlabeni wayeyaye akhuleke ajule anxuse ebubula ngezwi elikhulu akhale ezimathonsi ebhekise kuNkulunkulu onamandla okumsindisa ekufeni. uNkulunkulu wamuzwa ngoba uJesu wamthobela. Ukuhlupheka kwakhe uJesu kwamfundisa ukulalela nakuba